Asih, asuh. Bebek, gendong atuh bebek. Babi orang. Bebek babi. Saud dia. Push. Bagus orang. Oli, kalau ada pesu nenggal deh. Nena. Nanti mah tutup dagang duri nyang nawa. Idewo nak sedot itu. Satu, benarnya suat ngiga kan man beli sate. Daging kena malu angah. Dek. Nah jantos beli di purian jadi. Ya Jil? Nggih. Mapan subuh panomaya ane jani. Saya jak dua utus gelah, penak rabin lah ke puri. Nggih. Lah nyantos. Nggih, Bang Yang. Kian pejalan pinjam dulu. Nggih. Ngiring nak budo harus bisa ada nak budo. Najir. Tiang. Bagi siaga, Jil. Ampun. Nggih, sampun. Ih, kalau apa kencang nih, Jil. Kalau ada pesu nih. Pesu kan jenangnya jak repot. Awak cibanci to, awak cibanci plikas cangas. Beli kas gedang beli. Somongnya marah ngajak tunangan gel main lagi beli kasih. Aduh, enggak ada kalau ada pesu nih. Jangan nih pesu anggelannya nyanyi, Ih, Jil. Dia biasanya nak mesuang beli. Yang cara beli dijak pesuan ke dijak di mana di sisi di tengah. Yang cara gelah luangan di sisi. Weh. Wah, yang di sisi. Aku kan bedek tanggung jawab nih, Jil. Wah. Ijo lakon itu. Aduh, yang di sisi di tiang dados ngayah tuh. Ci toton aja ngawak ganti ngomong lo ya. Konang ngayah medem pedang gingan. Aduh, Cicil. Ya. Siapa, Ci? Nggih, sampun. Coba penonton hilang ke pesu nih. Nggih, terus. Kamera, rolling action. Action. Oren gelah ke pesu, jangan melewatkan satu titik pun. Sane mau dua titik jangan dilewat-lewatkan. Jil. Nggih. Yuk nak yuk pesu yuk, Jil yuk. Nggih cak pesuang. Romane. Bang sing kenyang. Kapal Sukhoi. Dam-dam sama. Ada kelanja. Jel. Harus disiang nih. Panggil di ngamunyi aja nyala. Bibi buat aja penonton. Ngaji. Ngomong dia ngomong. Ngaji. Kan gelah. Kan. Cantik. Caranya. Di TV cara omas. Caranya Dewi Persik. Kuning. Ini dot tepuk beli di sisi.
dari ji cara bangkung. Nabi mawinan aduh. Ada 4 alasan. 1. Aneh pertama, adalah teman aja warna biru. 2. Aneh kedua, adalah teman biru. Apa yuk? 3. Aneh ketiga tuh. Aneh ketiga tuh, nih makada ciri nih ci dini marka ngajak gelah. Awan ci. 4. Dinga malu awan ci udah. Ci tempat iya ci. Awan ci udah nih gelah. Udah nganggo kutek biru. Uliane sangkaning ci memarkan jak gelah. Aneh jenang ci beru-beru. 4. Aneh keempat lanci kenapa? Napi. Nego paling wong mulo demen gelah nih demen. Napi nih kan. Gelah demen nonton film-film aneh biru. Biru napi biru niko. Janji nama film biru. Kan? Biru apa bahasa Inggrisnya? Blue. Tahu ya. Pemandangan indah. Jel, dini kamera, ditu kamera, dini masih, ditu masih. Mimpi. Wih, buat sajan kamera nih Jel, buat sajan konyang nyuten gelane, ijo nih konyang ijo. Boleh tuni ngantosen yange Pak nge. Sampun uli tuni ngantosen tiang. Ya, tiang duri nama mekalo selakat top dagang sate ya. Nah, lapar aja mecanto kan mekalo dan cando. Saya liku. Sisi bareng-bareng. Jel, Tiang. maras matiang. Tepuk Jel golang gelah maras. Yen itu celepang bioji kodok besar. Apa orang kita? Awak kan iban cuma petom lo ya. Kantor lagi ini. Eke munyen dona. Yen dia bluk 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 bluk. Nah, cuma ini nih. Napi nih ke. Tinggal Ci. Nok Ci nih, batis gaha. Batis warna merah. Tangan warna Blue. Nok Ci sanglir hebat zaman jani. Zaman modern sanglir, zaman edan Nok Ci. Aduh mula edan. Nang Ci masih hoto apa tok mesti jelek ya dan beslam mesti putih. To masih keto apa kayak bungutnya totono. Engken mengerti ah. Cara apa lawa apa tuh? Weh, Kita jenang Cina, kalian ci bagus sih bang Ciketo. Misi lawa bungut. Lawak tuh orang lawak. Siap, batak cakar nema mundang.
alamat duk gitu. Ya. Weh, Endah menapa? Engkang tuh. No. Bencok. No. Parah engkang. Endah lah, cuma mereka. kemarin pas. Pas. Duk nih pas. Orang sih. Gelah ingat nih tugas de latihan no. Tugas de latihan. Weh, gue latihan sama Nabi. Lah bingung. Mriki nah mriki. Mriki lah. Nampak aduh. Gelah bingung nang. Nabi. Gelah ada nih. Dung. Do. Ah. Dung. Bo. Dung. Do. Apa artinya? Bentok. Bentok. Man yang duken demenan tok ja. Bo. Yang. Demenan yang to. Oh. Aduh. Tiang kok bang. Duk. Ah. Oh ngaji sih. Orang cang tidak rabincang. Ida sang Prabu Jayendra. Rabincang. Mih buat setan menontonnya nak. Demen gelah kene liu penontonnya ya. Tumben tiang kok balik. Oh nak. Bapak ibu gelah hijau nah. Iya. Dan muni. Mangkap tuh, mangkap sing duga pan gelamtuk. Weh nyaman gelah bak mai. Weh, uli kampung memek datang. Uli kampung bapak datang. Berarti Gua datang aduh. dari sok kenen gelah teko masih ha. Aduh. Berarti anak kampung. Nanti ke. Jangan orang anak kampung. Uling kampung bapak datang, uling kampung ibu datang, anak kampung. Jangan cia. Iya jani kan gelah pengantin ajak Prabu Jayendra. Oh Iya, iya. anak kota ada di nenok ci. Sing nok cang. Ya. Ajo min gelah aja. Aja men. Yang ci. Putih kuning napi berumun. Jangan cia. Ajomin gelah, gendingin gelah. Menci berdua ngajomin gelah, seneng gelah gitu. Nika senang-senangan aja. Ki aden ti dua kamu geuning. Dut, jaman dut. Pas. Dekah. Enggak, Dek. Patuh dekah. Aji milu-milu. Dijabuen tiang mengalir. Sing ada ta? Watan wento. Ijo sing ada nu nyama Pak. Kelas tok lantek ke bangli sing male. Nyanang ci kadang cina budak. Jagage kadi ratu agung. Cubat ya yo marep-marepan pok cipo ci. Asen manole. Asen manole. Ya Buddha paling. Ya paling. Sing. Kayaknya maksud- Penabu. Sing budo lengah. Tahu kan ci? Engkau masa nang orang gelah budo. Jangan. Mone kegek gelah budo lagi ya. Sing dari orang budo ulang. Tuh bin tukang kendang itu. Tukang kendang na biar nenek di mana? Uli kan nenenan bojo ngai ngendah geno. Sebilang latihannya. Bilang. Yang orang minum. Ada orang minum. Depan gelah minum. Tuh. Jak beliang snack di siune tuh. Ya, arah potong orne nyang. Ada. Ulang. Kemudian Ya budo paling. Ya budo paling. Yang. Cuk. Beli, ini kan kalangan ayu dia. Rama Dewa ajak sido.
Udah Ci ngoyong eta kone Ci dia noman, tangan gede-gede lah. Berubah Ci bien. Ada tunangan dua, orang pangsa tiang, orang pas tunego. Ada tunangan dua cak-cak. Ini kan panggung sandiwara. Oh gitu. Ci enggak coy sekengkeng. Oke. Di luar beda. Oke. Badingaci. Sing nyanyi gitu. Nah Di bener, panggung sandiwara. bener nak orang nak sing teke tunangane, makanya ngai kene, ngai lelampahan anu mah. Ci tunang caga rangon Ci ya. Ya cang kepilor kepe ngakat jumaci to mula. Artinya yang supaya pegarkan tiang ini. Cenang Ci ya. Mas Sebang Ci bagus. Cenang Ci nak. Cang mare bagus. Lah sing teman apa to jelek to jinget yang cae cak jinget. Sing jaman. Weh, kewah banget. Ane Dani luang gelah menggendeng. Aduh menggending. Mengeneng Weh, jak konser nih konser. Engge, dulu nggak menggending. Aham. Woi, Weh, Wih, apa kada nenek menggantung barang. dena kita. Kene. Apa? Nak, Cik. Dengar gelah menggendengnya sareng saminya. ye. Iya, siapkan telinga semuanya mendengar saya menyanyi. Oke, PKB digoyang. Oke, let's go. Benar, Bos? Siap? Lihat saya. Konsentrasi. Saya siliku. Siliku iki peg di Bali. Menghibur idadane sarang sami. Luang sanggungnya lah, Jay. Jo atau milu Indonesia Idol kalah, Regina kalah. Black panti kan. Cenang cia. Lanjut. Nun nasi nampura, yaning wentan iwang aturnya. Jak saka arga baru, Saka Arja baru. wening jak sarang sawi. Pok tangan ah. Iwijar cai lemodokel lagi nanti zaman macel-macel. Bunda, Di zaman ngare barang bangko. satu sama. Potong no. daun Cina. Petang ciban cio. Panen tu cijak gelap. Ada besar cang kali. Penatang paling. Mai. Makane ci do tak ci ngeras kena. Bangkok nage pendo. Weh, paling cang tu. Benain nak ci, masuk TV nak ci. Weh, Ci do makane otak ci do ngeras kena. ya tu. Nggak aduh, ampun aja. Kan menurut ci luang jam gendeng. Becik pisan atuh. Apa tak gaji ci? Apa tak gaji ci? Oh, gak bisa. Napi kebiasaan aduh male. Lah nak bisa ngigal joget sih. Rasane makayon ngibeng. Tahu dah. Weh, Iya nak gelah nak membatasi. Saya konyol orang lagi ibeng cukup 3 orang yang penting dia pintar menari dan mau saya ibeng. Nak ci. akehanane ten kayun. Mune juga gelar semungkin. Nggih, makin ngibeng. Nek. Joget makin. Nah, gelar joget nge. Nggih. Siaga si Rojo sane ngibeng sarang tiang tekaan slalin slalin. Buat ibu-ibu jaga suaminya.
Yang di atas 70 saya harapkan duduk. Duduk. Nanti leglot kayak ipunte. Saburan makan. Lagi cium-cium. Kangwang, kangwang. Ayo, jangan ambil potong. Terima kasih. Kewah kencana budok. Tuh, dadas yang takkan tuh. Aduh, kenjal nok. Dadas yang takkan. Kenjal nok, Ci. Kenyal Dadas tuh. yang takkan. Napi. Apa rumusnya nyak budok ini nah? Nak lauren aja, bu jero camplong. Wah. Putra Ada calon. gelanya kene, ye. Aduh, Jel. Duh, pijat je gelah, Jel. Pijet. Nah, tidak tuh. Aduh. Tinggal dek, Jel. Aduh, kenjal aja nak. Niki nih. Luwong aja sen. Sok itu aja. Niki. Jadi. Ham, dekak. Wih, ulang jatuh, ulang. Ada sih ulap. Engken. Apa ini gitu? Hah? Apa ini? Mas. Mas, mesti dagang bunga. Mana kira apa itu? Ken. Mas. Mas. Ken, Mas. Mas ungu. Oh, Ane magendeng ke? Nih, biar. sakit gede, Pasya tuh. Ham, dekah. Yang dikira apa itu? Ken. Ken. Ikan. Ken. Cito ana. Ada. Ada lagi kisah betul. Aduh, aduh. Cik mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia kena tuh mencolok dong. Udah. Saya beli ngawang-ngawang. Udah. Nggak bisa siang. Manpo. Aduh. Woi. Ya, ya, lihat.
Dut kena. Ini beli PKB Persatuan Keluarga Budo. Sayang Dewan tuh. Duh. Mamuin. Jadi. Li. Ci beli. Oh. Cang bareng-bareng. Mesti tanggung jawab sih, maluan. Mending udah nih ulangannya nggak ada yang lempar yang ini. Aduh, menang. Kemudian Dewa mau PW ini di Jabong. Weo. Lah kurunan duduk itu guys. Ini di tengah-tengah. Tengah-tengah lu. Dong di tengah-tengah. Jangan keras kita. Jangan aja. Cang bareng-bareng. Nih, yang enak aja. Barengan dia. Pecah-pecah ya. Udah pecah ya, nih. Dan kaden tiang lah kena. Beliin tiang bareng-bareng. Nah, kini undoknya tuh. Dan ketiga kalinya. Yang ada kan kunyan kenyal orang mau lijan. Jak kenen aja. Pendo. Abang patuh. Kamu ya aku lah. Enggak biar di kamar cukup bang. Nengeng, kurang buat ininya. Ya kalau nasi laporan mas. Unang orang lah. Abang. Woi, puas kuping lah dulu. Jeleng kadang speaker. Nih badannya keluarga yang akan mengisi surga tuh. Adik itu beli. Hah? Adik itu. Nih keluarga idola. Adik itu. Artinya keluarga bersyukur dan menerima. Ya asane ya. Biarpun budong terima. Oh, Biarpun lengah terima. Hei, undang-undang nih undang-undang. Dibungut atuh. Ih, jak plingsat ke nas jak kan dua nana, jak tugal, ventilasi nas ne ya. Ras jane. Jam sebang bakos dia na. Tenang pas-pasan kita. Yang bandeng kan ajak tukolorana, no bagusan tukolorana. baik. Nang. Adi ayu kadi bulan. Adi jegeng ayu sekadi bulan. Bulan sing ada sing Bulan bungut lantang. Ada belendot, ada. Giginya buat kebisikan. Kan gigin gelah musikan. Nok Ci, kini luang gigin gelah ha? Ayo yang mau foto. Jantung. Ayo. Nok Ci. Dijabuen beli mangale. Sing ada yang Wedon. Pun telah seton. Wih. Ayo joget idewo kadi bulan dijo beli sing idang aliang saya na idewo gen bulo stok kene. Kan yang kene adane apa? Adane to aja. Apa adane je? Sakna wong. Ajen kamu kan bajang gini ya jadi di pasih-pasih tuh ya. Kok tahu? Bon bungutmu pepinang. Au, sambung. Ratu. Aduh. Hei, engkau yang di sana, kamu bisa nyautin apa yang dibilang dia? Oh kan saya nyayo mas Taut, kenyir kan,
Cauci. Adi, mapan ado nih Adi dini kelawan beli di Puri Santi Graha. Di siang ane madan jaga ini. Hah? Kenangun ane madan yatnya. Oh yatnya. Yani di dewo kelawan yang beli mepah jadi gai bedumen perkaryan. Doman. Oh yang mana apa doman? Dewo ngurus nih lulu beli nih muani-muani. Oh lah ngurus nulolo beli wani-wani. Gelah kan pun aku. ngai talo. Beli ngai sate. Nah gitu ya. Oh. Sate apa dek? Nah Sate pangul. sate panggung. Wow. Ketimpal talo. Jangan. Mamaan jangan. Nah, pangsing kene pangsing kasih bengal tengah ada buku penangkil rau dini di Puri. Adi pangsi ageng masih di jalan. Dan ya Dina. Nana beli di Saget nih ya beli ngorangko banyak ya pengayah kopi. Di Saget nih ya beli ngorang nah banyak pengayah nasi. Keto masih di Saget nih beli ngorang teh banyak ya pengayah teh ngasih keto Pak Yan. Adi denges bang di dewo. Pak Ian, Pak Dut nih. Jangan beli nyingak nih dewo cek kini terus. Nah beli udah beli titiang ireng pekayona. Wih, bisa masih jek-jek. Ya benang boleh. Marah ibi muruk. Enggak ada. Ber. Hai. Ber. Nah, jadi jalan bangsi kasih gitu. Kiri